Holasada pe upasa-pasa to nami to hamu paranak do parboru. Songod dalan nami martangiang to adopan ni debata marhite-hite upasa nami. Tio aek di sumur gajang ma ia aek di bodar. Tio ma parida butu joloro no hasu to parboru do paranak. Tiur akadala si dalam bu. Tio pasu-pasu calon musi adopan debata. Hot maha musi gajang umur jalan tong-tong di haliang pinopar. Madudu. Si dohoron nami tu pangantin anak nami si Doni. Dohot inang borsi borun. Marhite di parsaurata sadario naung pajongjong par rumah tanggau kamu. Kalau bisa kami mohon dari STM Sata Soloan pada saat ini untuk ke depan dalam proses bahliga rumah tangga kalian berdua. Dalam saat ini kiranya ke depan 2 jantung harus 1 denyutan, 2 otak harus 1 pikiran, 2 hati harus 1 idaman, 2 rohani harus 1 iman. Artinya 1 tujuan untuk menjalankan bahliga rumah tangga. Tangiang nami, pita-pita nami dodopan di debata. Dohonon nami sumasok di upasa nama dok. Mangula mapangula, didorun di garu-garu di hauma. Hamuna 2, iko burju, marna tua-tua. Dohot marsiba 2. Asa tubuh lalak tubuh sikoru, didolok di purba 2. Tubuh anak mahamu tu dolok tua boru. Dongamuna mai. Sau ma sau. Alani pandai nami. Nekolo mahami, pasal to tupak nami, tadalas di rohan nami. Inang Borsi Mamora, Abang Gultum, Dison, di Papungu STM tado boras lihat. Dang na di bahay pribadi, rap sudedo hita mupakat, lao patu pahonon. Aladi, tuk songono petur panna, ulilas parhamu, baca losa. Aladi, neng roma hami pasator tuamu, pamba pada nabi musikna, ala rap dohami, sisa dah hasuhuton noaing, siya tonga-tonga na STM sa taluan, baik dena, rap sa ini mutuaw. Si.
Ba't kami mabarti kaya Tuhan mo na makolongi kami?